El ti pete pou ka iti, msye. Wap respire bon lè, bon van, bon men isi. Se yon piti a pase ya, ou pa respekte moun de, mwen rele li ba vini ma pon flan ba bwa. E yo piti vin balo. Comment vin koto la? Comment vin koto la? Mwen rele msye la vin balo. Comment vin koto la? Bakon le mèk chef boy si ya. Bakon sa non? Rele msye la pale. Rele msye. Ki la? On est msot kwaze la ki bat mwen. Ki sa? Kote misye? Misye an bay. Mache de an mouke misye. Ki sa? Men, ma postem la, depi a pase la ou pa respekte, ma pose tout bras. Ne pot sa ka pase, men mwen tet ma pose, bon kwa ma tet. Ma ton yo la. Ma ton yo la, pou tout sa ka pase. Pou ki so bay piti akou, mbe sou kon pou ki so bay misye kou. Pou ki so bay misye kou a. Ki problem? Ma preme toul. Leo, Gan, Jackman, ou pa apre ale? Ou pa apre ale? Tete misye, et kote mwen piti a manke fè moui la misye. Misye, et kote manke moui misye. Misye manke touye mouni. Tete misye, manke moui misye. Chop ite vin chop, ap kon George, ma fè kon George go isi ya.